Kama vile ulisema jana, kwa wale wako chini yako, wale wa cheo za juu, mimi prime na mawaziri ma PSS tumekubaliana na wewe. Sisi wakati huu hatutaki nyongeza ya mshahara. Hapana, hatutaki. Hata kama pesa itapatikana hatuwezi chukua. Mkilete tuta return to sender. Wacha ile pesa itapatikana kwanza, tununue mbolea ya wakulima. Wacha ile pesa itapatikana, tupatie akina mama na wazee wale wa 70 years and above. Sisi wacha rais tugoje urekebishe uchumi, mambo ikiwa sawa huko mbele tunaweza ongezwa, but for now no. Lakini hao walimu na hao watu wengine na polisi nini, hao watu ya chini, hao tunaweza saidia hawa. Lakini sisi wale ambaye tuko na cheo kubwa, tuko na mshahara, sisi tunaweza ngoja. Unataka tungoje ama tupewe saa hii? Bas, rais umesikia, you are right, you are spot on. Na iko namna hiyo. Na kama kuna waziri ameona hiyo maneno ni ngumu, uko na choice. Uandike barua, uache kazi, tutafute mtu mwingine atakubali hiyo mshahara. Sababu sasa mambo iko namna hiyo. Na ndio mimi nimependa huyu bishop, hata nitamwalika kwangu akuje ahubirie Wakikuyu huko wasikie maneno. Mambo ya bidii ndio mambo ya maana sana.